Lirio iti tanap. Tinapalabas. Kinid daw ni Senyora Lorna kini Senyor Pedro amay kan kumadag iti trabahador iti bonus da iti aldaw ti sweldo da. Pinatgan mat da ito ni Senyor Pedro. Kabayatan ti pananganda napagsasaritaan da dagiti trabahador apakay ramanan ni Jubilarde. Indayaw ni Senyora Lorna da itoy kat nakunana pa'y nga awan ti makabaal iti trabaho na. Gapo iti dayta napasagidan da Alex ken Baldo. Ket nakuna ni Baldo abalsen da daytoy asaan da nga inggaan aging nga iso mismo ti agdisnudo a pumanaw itagagayem adto yung tituloy ti nobela tayo na pauluan Lirio iti tanap. Sige, senyorito. Saplitan pa'y iti latigo. Mga asyo isardan yung tikilaw petyo kada kami trabador kastagaya ma hoy da kayo atwa umasidag kayo ditoy Nakabay, senyorito. Nakabay. Nakabay, senyorito. umasidag kayo Senyorito. Senyorito. sige Nakabay, senyorito. tinglan yun ni Jubilarde kat irakan duty kayo ha? Agawan nyo! Sige. Ilakit nyo daw talagin langayin. Awan pa asun ko kada kayo sardang ang dakulat anya kailan tiraramidin nyo da kayo atwa ha? Awas mo dito. Kasta, danugan tiruan ang senyorito. Sakmat, senyorito. Sakmat. Sige gundaway mo itan Baldo. Agawaan niyo, senyora. Ang mga namapataydan ni Manong Jubilarde. Inrakod na iti plato na kalakayo iti kamanggaan. Anya? Ngam, di ko maipagbagaan siya tinangipulong kada kayo, senyora. Ang mga napatayon lang ni senyorito, Alex. Wen, ditagdanag. Sige, mapadkan. Taag turungak, ijay kamanggaan. Dahil ta, di maudi akong tangkukan ka. Gusto ko man. Saan nyo naparigatan? Bawas niyo! Hoy da kayo atwa sige da kayo matimang parigat kan kuara Baso na senyorito, atak na parigatan na eh. Singkot mat ni Jubilarde. Oo, nasingkot. kastagaya ma di yung gaya protektong pala da ito'y ngarot onya kaya't yung kadipay ti malatigo ha wano agtungpal kayan itikot ko Ano ko? sige bugbugan nyo na tataw tano sa da kayo tibugbugan mi Baso mo na! Lola ano tararamitan nyo dito Anya tinaramid yo kan ni Jubilarde. Diyos ko, agdardara tirupa na. Baldo mapantat Oo, senyorita. Senyora, awan na ramidan na eh. Yung kalintagan mo ni Jubilarde yun, nakamimat ng tilinati ko na. Nalagposan da ito'y ngay naramiddakan ka, Jubilarde. Sige, rock atan yun. Itaw mo lang, senyora. Jubilarde, jak kanunungan tinaramid da Alex kan ka. Naagasan ang dagiti sugat mo. Oh, bintak ti bibig mo. Senyora. Kailalaan kalaunay, Jubilarde. Hanggang nakastoy matlaang ti pagbambanagam. Nasaysaya at langan apumanaw kan iji asyenda. Senyora. Bay amon ti asyenda. No pumanaw ka, sigurado ang mabaybayan ti asyenda. Hanggang sa nabalen, basta saan ka ang madangran akastoy. Senyora. Anya ti makunam, Barok. Saan, senyora? Sana ka pumanaw. Anya? Wen. Sana ka pumanaw, senyora.
Saan ko apanawan ti asyenda? Anyat basol kada kayo ni Jubilarde. Tadinangran nyo. Alex? Baldo? Kasda ti may parang kankwana nga agin lalaing. Isukat tinalaingan? Sika, Baldo. Aging gaka di ita. Kat naranggas ka pailaang? Apay! Talaga ka di anay tulang monte kinadakis mo? Ha? Senyora. Kaano nga patingga ti kinadakis mo, Baldo? Senyora. Oh, nakakaasin ni Jubilarde itinamay anyo. Pero napintot ti bibig na. Ang traktor ako dyan tao. Saan mo ba't nabaybay ang asyenda? Rinmang ay ti apit, idi iso tinagbalin a katalag. Papay! Da kayo! Anya kinaitulong nyo iti asyenda? Ha? Sumumbat kayo! Awanan kayo iti asit! Senyora. Da kayo maawanan sirbi! Diyak kaya tanuulitan nyo pa'y tinaramid nyo kan kuwana. Tanuulitan nyo pa'y ipapulis kayo. Nawatan nyo! Ha? Ay payagas na tirupa man ako. Ay tinapasamakan ka. Nanang, Ay payagas na tilang masimangpat. Bintak ta bibig mo. Asino tilandangrangan ka? Barok, anya tinapasamak. Ibagam ko ba kada kami? Aday ta. Nasukat akong di plaster ti sugat iti takyag mo, Jubilarte. agyamanak. Agin inarakop da. Kita Ha? Ay umunay ka na bakbakatan. Naku na asirsiripang ida. Kwa ina. Natalyaw ko ngamin ida nga agin inarakop. Ala, umay kan. Tamang isagana ta iti merienda. Aglang tata iti kamote. Ta iso ti pagsasangwan tayo. Wan ina. Sige nga rod. Mapantay. Senyorita. Awan ni Jubilarde. Anya? Aldawan ng awan pa'y laeng? Anya kita ti trabahador ti kasta? Sana mabalin. Noon niya de konam sa pulag, senyorito. Sige, sa pulang baldo. Kahit nunas kanya kami ti pagnakman na. Aramidan. Arreglado, senyorito. Nukasta, saan ka pa'y laang asumrat iti talungal daw? Wen, sana bale. Nairwaman dagiti trabahador iti trabaho da. Urewana, saan da baybayan ti trabaho da.
Ngamin, di da kaya manaksanak. Tati kayat da, agtultuloy asyak ti katalag iti asyenda. Jubilarte, saan ka kuman nagsubli di asyenda? Ang dapay sa bali at trabaho apang gadam, asaan nga ijay? Sana mabalin, Crisanta. Saan ko apanawan ti asyenda? Ngam, apay. Diyan mo. Basta kahit ko tagtalin na di jay. Mabalin, diyak kahit apanawan dagiti trabahador. Nagruna dagiti mangipatpatag kanya. Anya, Siyak ti mang salsalaktim kadakwada. Kadagiti imada Alex Ganpaldo. kasano ang maibagamday ta? Nubagim amis mo, kat di mo masalakniban. Itala daytoy. Ngamdya kon itulok adang randakpay dagiti dua. Anak, talaga ka di adi mo kaya't ti agikat iti trabaho mo. Diyak panawan ti asyenda nanang. Isaw ba andak latang agtrabaho jay? Di kagdanag. Saan na maulit pa itinapasama kanya? Maibagam ka di asaanan, nulibaten da ka dagiti kabusor mo. Ha? May amon ti asyenda, Jubilarte. Kaputadang randa ka matanak ko. Oh, Anak, husto ti kuna ni Crisanta. Adda pa'y sabali apang gadam asaan lang iti asyenda. nanang. Lunggan na kami ko, maanak ko. Saan kan nga agsubli itay asyenda? Saan tayon analapdan ni Jubilarte? Remuaran, agsublin iti asyenda. Wan. Ambom, nakita no kasano ti kinasiglat ni Jovelarde itirangan. Gamjak amo no apay akas jay tinapasamak ken kuana. Ina Victoria, Kabaulan na alabanan, ti asino man amang ranggas ken kuana. anya, Kinapudno na. Saan laeng anam na minsan adin ang randa ni Jovelarde. anya, kaya't yung asawan ina, namin adon. Wen, ngam di nalakayat ida atutupan. Nang runa, no iti kaadwan ti trabahador. Gaputa di na kayat, nga adda mairaman a trabahador. Ina Victoria, Ngamkit day, labanan na ida, no daytay awan matatao. Kaas iti na minsan. Nasalaw na dagiti dua a pasurot ni Senyor Pedro, iti awan matatao. Dinanog da ni Jubilarte. Kinugtaran da. Ngam, idibimalas ni Jubilarte. Uray laag tirtiriter iti sakit. Tay kinugtaran na. anya, Isaw akabailan na asalakniban ti bagina, Magdalena. No pa'y kasta, saan tayo ama ika ti panagdandanag tayo? Nangruna, tanarungsot dagiti pasurot ni Senyor Pedro. saan na ko mga rod nga itulok ang maulit pa'y tinapasamak kan kwa na ina? Saan ko mamatan? Ulitag, Alex. Saan nyo kuman adangran ni Jubilarte? Kaawan ti atraso na kada kayo. Apay ka tinga isakit yung launay dadya tao, Lola. Apay. Kapin ano yung dadya tao? Iso ka diti apuyo? Awan ti dakas nga aramidan na kada kayo. Nasaya at ti trabaho na. Kang runaan na, awan basol na kada kayo. Iso at di yung dangran pa'y. No kayat yo? Ison ti pagbalinan yung apuyo. Ta isumat ti kay kayat yo. Anya. Tawaran niya pa ti bagbagam. Siga apakat. Awan mo't la Sir Servina. Taramidot ti kay kayat ko. Anya. Bakit ko
Awan ko namlatan kanyak. Ang kasunod? Apay, ubing kayo pay? Bakit kayo na? Isasaan ba't alakdan iti kaya po nga ramidan? Tawan tigaway yung kanyak. Maawatan nyo? Bastos! Tinumpanak? Pinadakal ka ay tinasaya at asursuro. Pinsuro ka ay tinasaya at akababalin. Ngamawanan ka itimudo. Awat panagbain mo. Nasakit tinakam ko itikastoy nga aramidan. Sumartan kayo man! Lusaan ba kayo po ako? Di saan lahat? Di ta kayo manlangan? Yan tikastoy nga ugali ni Alex. Awan lang ka din tinaipasagapsap kan kwa na akinaimbag nga insurok. Awan ka din. Kakabsat, agyaman at tadiyo binabayaan dagiti mula tayo. Kidawag kumamanan nga oray awana ka makit tayo. Agtrabaho kayo kumalatay tinasayaat. Agyaman na kakabsat. Ket sa pawala. Ang trabaho kayo! Kat sikamat, Jubilarte. Apay, nagsubli ka pa'y laeng? Idinto ta nagpukaw ka lang arudan, ititalungal daw? Ada trabaho karumbang asublyak senyorito. Sige, senyorito. Ikamanan iti pagnakman na. Ulitan, di inaramid mo idi kan kuana. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwan na dinggen, tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Pinapalabas, kalpasan alinatigo ni Alex ni Jubilarde. Impatengel na dayto iti dua at trabahador kat inraked da iti ponti kayo sada linuguban. Impa-ospital ni Senyora Lorna ni Jubilarde kat imbalakad na asaan lang nga agsublin. Sana balin na mabaybay anti asyenda basta saan lakit di amay sagmak daytoy. Ngem kinunamit ni Jubilarde asaan na apanawan ti asyenda. Sana simrek dayto iti talungal daw ket iti kadana iti balayda. Ditoy, naimdengan na ti panangibalikas ni Crisanta nga ay ayaten na daytoy. Gapo iti dayta, naragsakan ti baro. Iti panagsubli na iti asyenda, inasitgan manenda Alex ken Baldo. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Apay nagsubli ka pa lang ditoy. Idinto ta nagpukaw ka iti talungal daw. Ada trabaho karumbang asublyak senyorito. Sige, senyorito. Ikamanan iti pagnakman na. Ulitan, di inaramid mo idi kan kuana. Ano pa lang nararamitin nyo? Da kayo ang trabahador. Agtrabaho kayo! Anya ka diti basol ko kada kayo. Apay asaan da kasardangan. Di kayo ni. Pumanaw kan dito'y asyenda. Sana mabalin na pumanawak dito eh. Gaputa saan ani Senyor Pedro tinagko na pumanawak. Anya? Senyorito, pangasyo. Sardangan dakon. Anya pailang tiro orayan ta, senyorito. Lugubantan a. Wan no saan. Paltugak langan. Sige. Asutan tapaltog mo, Baldo. Patulong mo ti paltog mo kanyak. Jubilarte. Inunaanak nga imasot iti paltog. Sige! Padasam nga asutan day tapaltog mo, taday ta ulong titirwag. Naglastaw kan, Jubilarte. Baldo, amay kan. Pumanaw tan dito'y. At dantual daw mo, Jubilarde. Kaslasahan na ka mamati, Baldo. Nasiglat day dya, Jubilarde. Naunan na kaitay na nga asot iti paltog.
Senyorito. Ket no intuloy mo kumangay nasot ti paltog mo. Nalabit. Pinaltugan nanday tamuging mo. Agin lalaing dayjay, senyorito. Sakit din ti abakan na. Siya ka nang isurusuro ken kwa nang itipan na kilaban. Baldo, sigurado ka kadi? Nga idiin surom iti pannakilaban, kat pulos ngawan amuna? Amangan met no nagadal iti karate, sakbay anam amuyo. Ha? Madlaw ko ngamin kat nalaing iti laban. Saan ko apat yan, senyorito? Apa ngay? Akanayon ko idi nga abakan. Dayjay a jubilar diti iday dayaw ni Lola. Iswa kayat ko mapukaw dayjay a jubilarde dito asyenda. Nalakalang dayta, senyorito. Di, pukawan ta. Saan? Saan? Malagip ko ngamin. Nga idilamay da idila kay Luis. Ket nadagket da adwa kini Crisanta. Ha? Idinto tanosyak ti makisarita kini Crisanta. Ket liklikan nakon. Senyorito, anya ka diti kayat mo asawan. Amangan no ilamlamang nalaeng ni Crisanta. Anya? Wen Baldo, no apay nga italay nga malagip ko daytoy. Patsek lawanay. Ilamlamang ni jubilar di dayjay a Crisanta. Naimbag ta nakita ka dito'y kanatangan, Jovelarde. May bag nga orasyon, senyora. Kinapudno na talaga asapsapulan ka. Anya ti maipay ko, senyora. Jovelarde, kayat ko nga agbakasyon ka kumapay. Gaputa jak kayat adakas ti mapasamakkan ka. Ha? Pangaasim, Barok. Lumiklik kalaangan kadabaldo kan Alex. Tadagijay at at tao kat awan manaknakam da. Nuan niya ti kayat da nga aramiden, nga uray dakas. Aramiden da. Senyora. Barok, pangaasim. Jak kayat ama isagmak kamanan. Agsublikan tulaangan, intun bumaybayag basit. Kasunong to asyenda. Saan mon apanunutan day taabanag? Senyora. Umanugot ka kuman. Mabitlaan, tada ited ko kan ka. Adtoy. Kwarta. Wan, Barok. Awatom da ito eh. Naimbag lang nga usaram, kabayatan, ti panagbakasyon mo. No kasta, nagbakasyon pa lang ni Jovelarde. Wan, Pedro. Pinagbakasyon ko pailaan. Gaputa, Tanya, madlaw ko ngamin akasla maditirikrignaan na. Iso ako na, nga aginanapay laan. ket kaano ti panagsublina? Agsublin to, inton, mayaten tirignana. Sana mapalina pumanaw ni Jovelarde, Lorna. Sino ay ti mga sikaso dito asyenda no saanin nga agsubli? Amumat nga isulang ti talkag ditoy. Di ka agdanag. Agsublimat laan. Ket kasano itan tawan? Agtrabaho latta dagiti trabahador. Ituloy da ti trabaho da. Amo da matan no anya ti rombang nga aramidan da. Ta nairuam dalakat nga rudan. Ala, nasayat nga rod no kasta. Awan gayam. Agpasintroak. Adamapan ko gatangan. Adu ti gatahak ita.
Isong agpakadwa kada Baldo kan Alex. Ayan da kadi. Jack amo. Jack amo no sa dino tinagturungan da. Ala, sana balen. Inton bigatan ti panagpasentro. Kaya't ko ba'y tagpasar iti kataltalunan. O sige, kuyugan ka, Pedro. Ay na, nagadayon dahil pinadanon ta, Pedro. Adayon dito'y manipo diti asyendam. At iti dahi ta abanda. Ditan ti ayan ti mansyon dahi di Juanito. Kaya tasawan da ita, ang naglawala unay ti masakupak. Pedro, madlaw ko aday ta abanda kat kakaw kawayanan. Napuskol ti kawayan dita. Day ta ti bedeng iti dagak, ken ti daga day di Juanito. Ha? Naglawat ito adaga. Nalawlawa ngem ti talaga kukwak adaga. No kasta. Dayta akakaw kawayanan. Kat dita ti pagpatinggaan ti daga daydi Juanito. Pinagtipon kon dagiti baka kadagiti baka na. Ket nagmaymaysadan. Isuway ta. Imadon ti baka. Pedro. Ket gapo tawanen day di Juanito, kukwak aminen dagiti sanikwana. Kukwak aminen. Labelos gaya man day ito'y mansyon day di Juanito, Lorna. Wan, gaputa pinadalusak. Kan adameten dagiti kanayon nga umay agdalos. Kan mangsukat kadagiti kortina to'y mansyon. Nasaya tinapanunot mo, Lorna. May mayat matlaeng no kanayon amadalusan. Tapnusan amadadael to'y mansyon. Nangruna kat awan agnanaed. Lukayat mo, di agnaed kan dito'y, Lorna. Ha? Wen, agnaed kan dito'y. Iti kasta, at da mga sikaso. Sa nabali di mansyon, tadababaonen nga agigian. Wan Pedro, nasaya at nga rod ta imbagam da ita. O sige, agnaedak dito'y mansyon day di Juanito. Akong Victor niya, ipan ka si doktor. Nasaysayas pa yan ako. Untay ipadoktor ni Ina. Wen, itamat lang. Adain reseta ti doktor at umaran niyo apong. Kasta ka di, Barok. Masapol agatangan tayo amin. Tapno tumaran nyo, Ina. Ay, saan ay agawid tayo kitden. Gumatang kayo tayo ti agas yo apong. Sakbay nga agawid tayo. Ala, maturog kayo na apong. No anyaman ti kasapulan nyo, apong. Ay, abandak kumadagos. Riingandak. Ay, jubilar kay Barok. Ada ibagakan ka. Ah, anya day ta apong? Kaya't ko laeng nga ulitan. Tay imbagakan ka ide. Nga, anya apong? Ano, awanak ton dito'y lubong. Italag ko kan ni Crisanta. Ha? Apong, anya ka din ti sasawan nyo. Si Kanto, ti makaamukan ko na, Barok. Di mabaybay. Uwi na apong. Agdiag kayo ka itinapaot. Jack may baga, Barok. Bakit akon? Kat, amagano sa anak ko na makapagbayag. Mariknak anak apsut akon. Isungrog na impagas da kayo apong. Iti kasta,
Agpaot pa iti biyagyo. Bayan da kon barok. Tinapatag. Saan mo abaybayan ni Crisanta? Apong. Alakit din akong. Maturog ka yan, tap na makainan na kayo. Sige, Jovelarde. Mapankamatan iti pagidaan. Senyorito Alex, apay ngay. Manumad ang trabaho. Nagadun ang trabahador tinaglangan. Dagiti jantre at tao. Apay atida simrek. Ala, mangibawon kayo ti mapan agayab kadagiti ag trabaho. Sana mabalintikas to. Uwan, senyorito. No kasapulan asarkak ida kadagiti kalapawda tapno umay dalaeng ag trabaho. Aramidak. Anya, dayta tigapuna asaan da anak trabaho. Uwan, senyora. Awan namin ni Jovelarde. Naamuan da nagbakasyon. Iso saan mo tan asimrak dagiti kaadwan. Kun uray siya, iso dito yaklatan mansyon. Anya, Kasla nga min nataltalgad kami. No adda ni Jovelarde, senyora. Tamo yung mat anauyong na senyorita. Kan baldaw. ala, bayam takasaritak ida. Kat kidawag nga ipakaamom kadagiti saan asimrag. Tagtrabaho da kuma. Senyora, Papanawak da Alex kan baldo dito asyenda. Nasayatad da kayo dito farmhouse. Kaya't kayo akasarita adwa. Senyora, Lola, Kaya't ko apumanaw kayon dito asyenda. anya? Pumanaw kami dito asyenda? Nangagyumat ti imbagak. Pumanaw kayo palaang dito'y asyenda. Gapo kada kayo. Awanan ti trabahador amayat nga agtrabaho. Anya? Ing kayo palaang ija mansyon. senyora. Agtrabaho kami dito yung asyenda. Awan matlaang ti maitulong yo dito'y. Awan serbiyo. Kat dayja a Jovelarde ti adda maitultulong na, kasta ka di? Idi nagbakasyon ni Jovelarde. Saan maten akayat dagiti trabahador ti sumrak. Or-orayan da nga agsubli. Sakbay nga agtrabaho da. Anya? Iso apumanaw kayon dito asyenda. Gaputawan mutlaang may tulong yon. Buisit. Aginggal pa. Dayjay pa lang a Jovelarde ti bida. Isulat tati amo ni Lola nga idayaw. Senyorito, Masairak launay. Takas lakid din nalalaing dayja a Jovelarde ngam itisak. Kasta ti mareknak, gapo iti panagsasaw ni Lola. talaga kasta tito ti panagsasaon ni senyora kadata, senyorito. Adata, kat awan amuta. Iso nga rod a pinapanaw natan ni Jacinda. Anya ti aramiden ta dito mansyon, senyorito. Mangirwar kay ti arak, taginom ta. Arreglado, senyorito Alex. adday bagakan ka, Jovelarde. Anya dayta hapong Victoria. Kaya't ko nga ikalay sa amon ni Crisanta. Tapno maimata ang akpay, ti kalay sayo. Sakbay apo mo sayak. Ha? Apong. Ikalay sa amon, ti apo. Jovelarde. Saan ka kadipay nga umunag, Jovelarde? Saan ka pa'y amaturog? Saan pa'y? Umuna kalatan. Agin inudok pa dito paraangan. O sige, umuna ak nga rodan. Mabit lang, Crisanta. Pinatpatang, ti imak. Crisanta. Paikalay sa kakadikanyak. Jovelarde,
Paikalay sa kakatikan niya. Uy, paigalay sa akan ka, Jubilarte. Awan nga tati makalaped, iti mapasamak akalay sa da Crisanta ken Jubilarde. Gayayem, di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Lirio! Iti tanap!